parano si tamu sia paiman si dupa kaboro lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang puang la di bahasa lan atu yate dia lalamai penggauranna mintu rasulu pasal 2 angka 22 saya lako 30 nanan. Apa dolo latanan nung tu kadang puang matua ta palaku patunduan pena masalo untundu iki ta masambayang. Inde mo kan ni opuang rampo mati olo malabi mi umbawa itu katuangki lami adai lami pa akadai ulendui surat madatumi. Padai pagari itu salah budangki opuang dan nasa kalangan ni kan ni laun tarima kamalabiran lante katuan iate tu nasorong pomatua lako kami lan puang Yesu. O ambek daw suruga ya keki buka itu dia nakatuangki lami pa akadai adai mo kan ni tu dia nakadami. La ulendui puangki puang Yesu ki masambayang. Amin. Penggauran na mintu rasulu pasal 2 angka 20 nak pak nakua. Ia duka mo tu na pamalimbangun puang matua sule ton na kau ka itu kama parisan kamatean belan na ta na bela itu kamatean taloi na dipakondi lan misa kada nakua tanda peata siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ia tu patunna misa sangan na barang batu merek sebuah barang. Ia mau tu la dipake pasi sengaran ni tu panggaraganna misa perusahaan anna perusahaan senga. Sia inde duka moto tu nanipayan tu sanga to panggaraganna. Ia mau napo banang to anna ia tu misa perusahaan HP dio tondo Korea. Tai anna sangadian ni tu umputai masak bu HP nagaragai. Belana den tu tangga nakna. Tai na kalau i penaan na perusahaannya to kena sangai tau tang melo tu panggaraganna. Ya tu naranwanna sia na anga na kumua ya tu nagaragainna. Mandu melo anna ia tu nagaragainna. Perusahaan ba tu tau senga. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Butung to misa sanga ya tu salib ba tu peata ya mau misa tanda tulak ka dio kalena Kristus sia mintu to unturui apalako to Yahudi ya tu peata ya mau misa tanda megigiran ya mau to anna ia tu Mesias ba tu juru salama tu mangka dia tak manasa kumua inang tae ia gaina lako tau ya to mai ba tu lako to Yahudi belan nalan pahang na kumua ya tu misa to dia tak tau ya to narua kutuk na puang matua bak tu narampoi kasengken na puang matua ya moto anna ia tu Yesu belan na dia tak ya moto na sangai kumua to narua kutuk tu puang Yesu bak tu to narampoi kasengken na puang matua tu puang Yesu. Dadi inang tai anna ia tu Yesu tu Mesias ba tu juru salama lako to Yahudi. Ya tu pak basanta lamai penggoran rasulu umpokade lako kita solanasang kumua. Ya tu kama parisan sia kamatian na puang Yesu do kayu piak tak. Ya mo sundun ni tu pangallo sia pak panak tak na puang matua. Ya tu kayu piak tak tangia rakutuk. Sia tangia kasengkian lu dio me puang matua. Belanna napa manasa puang matua kumua yaitu Yesu ia mo Mesias ba tu juru salama tu takana sai sia napa payan ulendu ika malimbangunanna dio mai kamatian dadi karakara dadi lako Yesu ulendu i piata nani puang matua upa manasai kumua ia tu Yesu ia mo juru salama nalino solaminto isinna. Amin kadan na puang matua. Tontong kipalaku kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia melo kita me kaboyo tame kata ki umpak bagian ni lako mintu solata. Kurre sumanga ki parampo lako kita solanasang na puang mora tontong umpas sakit.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.